Velkommen til Pokémon Go Forfest 2024. Jeg er jeres guide Rudi Lisberg, og i dag vil jeg tage jer med på eventyr rundt om kastellet. This adventure will also take place in English, so everyone can understand what I'm saying. My name is Rudi Lisberg, and I would like to bid you welcome to Pokémon Go Pre-Party 2024. Hvis du tager offentlig transport, vil jeg anbefale dig at tage toget til Østerport, hvorefter man nemt kan gå ned omkring kastellet. If you arrive with public transport, I will definitely recommend you to go to Østerport station with a train, and then you can easily go down towards kastellet. Der er 11 gyms rundt om kastellet, og gymmet Østerport er det eneste gym, som man ikke kan nå, medmindre man går over en vej. There is 11 gyms around Kastellet, and Østerport Station is the only gym that you can't access without crossing the road. Og det er faktisk lige præcis den vej, som jeg går over nu, som er den vej, man skal krydse for at nå gymmet Østerport. It's actually the road I'm crossing now that leads to the gym Østerport. Der er faktisk kun 4 gyms, som man kan nå ud fra den store vej. Og det er den på Østerport, så er det en til venstre for overgangen, så er der en lige ved overgangen, og så går jeg forbi en nu. Actually, there's only 4 gyms that you can reach out at the big roads. There's the one at Østerport, there's one to the left from just behind when we cross the road, there's one at the corner after the road, and then there's one up here. Der sker ikke ret meget på den vej, jeg går på nu, så derfor så spoler jeg lidt. There's not really much going on here, so I will fast forward a little bit. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide, each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch 'em all. It's you and me, I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. Vi stopper lidt en god musik et øjeblik, og det er for at fortælle jer, at til venstre har vi selve kastellet, og fordi det er et militært område, vil der ikke være nogen Pokémon spawns derinde, medmindre man bruger incense, så vil der være dem, der er på incense. Så det kan ikke betale sig at gå derind for at fange Pokémoner. I'll pause to cue music for a moment to tell you that to the left we have Kastellet, and because it's a military facility, there will be no Pokemon spawns inside, so I recommend not going there for the Pokemon spawns. The only spawns that will be there is if you use an incense, but that will be the only spawns to appear. In a world we must defend, Pokemon, gotta catch 'em. Our hearts so true, our courage will pull us through. Nu ankommer jeg til Gefjon springvandet, som er der, hvor vi skal mødes, både lørdag og søndag kl. 9:40, for så at gå over til vores base. Now I arrive at the Gefjon Fountain, which is the place that we will meet up both Saturday and Sunday, where we will proceed to our base from here. Hvis det ikke var fordi jeg havde mere travlt med at vise jer, at man kan købe is, så vil jeg have vist jer, at det er hernede, man kan finde en vandpost. If I weren't busy with showing you that there will be a chance of getting ice cream Saturday and Sunday, then I would have showed you that there's a water supply down here. Hvis man ikke er specielt vild med, at ens børn skal rende rundt ude ved de store trafikerede veje, også selvom man ikke skal krydse dem, så kan man sige til sit barn, at de må gå fra springvandet, og så dertil, hvor at lang linje det slutter. Der er stadig 7 gyms i bare det område, som man kan nå, så det er ikke fordi, at hele turen bliver kedelig af, at man kun må gå dertil. If you like to have a place where your kid is not near the big streets, then you can tell them to start at this water fountain,
and then to where Langelinie ends. There will be 7 gyms in this area, so it won't be a boring trip. You can still really get much out of it, even though you don't walk where the cars are driving. Og som I måske kan se på det hele, så begynder det at regne. Det gør det desværre også i weekenden, men det skal jo selvfølgelig ikke forhindre os i at få en masse fede Pokémoner, så derfor så kommer I til at se et sted lige om lidt, hvor man kan søge fuldstændig læ. Og ellers så er der også en masse træer, man kan gemme sig under. As you may noticed, it started to rain, and unfortunately it will rain both Saturday and Sunday. But in a minute I'm going to show you a place where you can stay completely dry, and else there's also a lot of trees that you can stay under to not get too wet. Lige herover, hvor jeg går ned ad trapperne om et øjeblik, der har vi faktisk vores base, og jeg kommer også til at filme toiletterne, som er lige ved siden af, så det er meget nemt at komme på toilettet, hvis man sidder over ved basen. So now just below these stairs are actually both the base and our toilet, so it's very close to each other. So if you're sitting at the base and reading or whatever, it's very easy for you to get to the toilet whenever you need it. Faktisk tror jeg det passer med, hvis jeg siger at toiletterne er lige der. I think the timer will be perfect if I said that the toilet was right there. Og så har vi ellers vores store base, som er hele den her cirkel, især på venstre side. Og så har vi en masse bænke på højre side. Så hvis det er tørt, eller når det er tørt, så kan man gå ud og sidde på dem. Man kan eventuelt tage en indkøbspose med. Så kan man have en tør numse. Og når det så regner rigtig meget, kan man jo stille sig ind under træerne. So as you can see, the base is actually quite big. To the left, and then we have some benches to the right. So whenever it's not raining, you could grab a bag, a plastic bag, and you can sit onto it on the bench when it's not raining, so you can stay dry and have a dry butt. And then you can go under the trees to the left in our base whenever it's raining. Her til højre er der også en legeplads. Jeg ved ikke, hvor meget den er værd, når man er våd, men det er der en mulighed. To the right we have a small playground. I don't know how fun it is to play around when you're wet, but at least it's an option. Og så spoler jeg lige lidt igen, fordi hvis det begynder at regne kraftigt, så skal det jo gå hurtigt. Og så kan man stille sig herned i tørvejr. Det kan være smart, hvis man skal lave en masse remote raids. I did a little fast forward here, because if it's raining a lot and you have to run for shelter, then this is the perfect place, because here you can do some remote raids if you like, and you can stay dry meanwhile. Udover at sige, at det her det er et virkelig flot sted, så er der faktisk ikke rigtig noget at sige, så derfor så spoler jeg lige lidt igen. Besides telling that this is a beautiful place, there's really not much to say, so therefore I will fast forward a little again. You teach me and I'll teach you. Som I kan se, så regner det rigtig meget lige nu. Men heldigvis, så er der masser af træer på turen. Så det er der også andre mennesker, der har fået glæde af, kan vi se. Right now, it's raining a lot. And fortunately, there's a lot of trees. And as you can see, it's actually helping a lot of people get in shelter. Gotta catch 'em all. Yeah. Challenge along the way. With courage I... Som I kan se her, er der en lille bitte vej, man skal over, men den er jo ikke spor trafikeret. As you can see here, there's a little road you have to cross, but there's not really much traffic going on. I will battle every day to... Og så skal vi lige en lille tur over vejen igen. Og så kommer vi faktisk ned til der, hvor kastellet kommer ud på den anden side. Og der har vi jo så den der med igen. Der er ingen spawns derinde. And after we cross this road, we will actually come down to kastellet from the other side. But as I said before, there will be no spawns besides instant spawns inside kastellet. So I will recommend not going that way. In my rightful place. Come with me, the time is right.
There's no better team. Armin. Og som jeg sagde ved Gefionspringvandet, så er det her altså det område, hvor man kan nå 7 gems. Nu kommer vi så ud til den store vej igen, og lige før den store vej, der kan man nå det sidste af de 7 gems. Like I said, around the Gefion fountain, there will be 7 gems inside this area, so now that we come out to the big road, there's the last of the 7 gems on our left. Her på vejen, der møder vi det gym, som jeg snakkede om ved fodgængerovergangen i starten af videoen. Der var til venstre, det kommer hernede af den her vej. As I told you in the start, when I crossed the road, I said there will be a gym on the left that I will pass sometime. That's actually one that comes up ahead here. We'll win the fight. It's always been our dream. It's you and me. I know it's my destiny. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så er det sidste stop på vores vej her. Man kan jo altså også godt vende sig om, når man når ned til den store vej, og så tage gymsene på vej tilbage i stedet for. This will be the last gym that we pass, but you can also just turn around when you come to the big road and then take the gyms the other way. Oh, you're my best friend. Og lige heroppe til højre, der har vi Østerport station igen. Det vil sige, at vi har været hele vejen rundt om kastellet, og vores tur den slutter her. Jeg vil sige tusind tak, fordi I fulgte med, og jeg glæder mig super meget til at se jer alle sammen, både lørdag og søndag, til en forrygende GoFest. Østerport station is just up here to the right, and that means that we've walked around Castellet. And our trip ends here. I would like to thank you for watching, and I look forward to see you for a really nice GoFest 2024. See you Saturday and Sunday.